Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Nonge kubasuhuza ndabifuriza ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Mbaye ikaze muri gahunda y'umunsi mu itangazamakuru ya none tariki 13 z'ukwa kabiri kwa 2026. Ibitaro bya CHUK bizatangira kwimukira i Masaka mu kwezi gutaha. Naho i Kigali abageni baraye mu kagari nyuma yo kuburaho kurara. Hari abaturage b'Irutsiro basigaye bakora urugendo rw'ibirometero 50 kugira ngo babone lisansi. M23 na Monisco byaganiriye ku Gahenge. Tshisekedi yemeye kubahiriza Gahenge kifujwe na Angola nyuma y'amasaha make FRDC irasa mu Minembwe ikoresheje drone. Abanyamurenge bo bajyanye guverinoma y'u Burundi mu nkiko. Abasirikare b'u Burundi boherejwe muri Kongo bari gutaka inzara. Kenya igiye gufungura umupaka wayo na Somalia warumaze imyaka hafi 15 ufunzwe. Kiliziya y'Ubwongereza yahagaritse guha umugisha abaryamana bafite ibitsina biteye kimwe. Naho Uburusiya bwatangiye gukura abaturage babwo muri Cuba. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyaho 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izarizo zose, icyo bigusaba no gutekereza urugendo rwawe gusa. Ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment. Tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 Ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa3.iremetravel.rawa. Kuva wavuka kugera uvuye kuri iyi si, ushobora gusanga nta na rimwe uzigera usohoka hanze ngo ujye mu bantu utambaye. Imyenda yawe nicyo gikoresho mutajya mutandukana na rimwe. Irasa naho ari kimwe mu bikugize. None kubera icyo yigurira aho ubonye hose. Abantu baha agaciro imyambaro bagurira imyambaro yabo muri Choice Fashion. Iri duka ry'imyenda niryo ryavumbuye ibyo kwambara ukaberwa kandi udahenzwe. Amakostume meza ava muri Turukiye, inkweto nziza wambara muri office ziri mu moko atandukanye, amapantaro y'abagabo meza harimo jeans, cotton ndetse na matisi, amakoti yo kwifubika, imyambaro n'inkweto bya sport, amashati meza yo muri office na casual, imyambaro y'abadamu, inkweto, amasakoshi, amavalize meza, imikandara, cravate, t-shirt nziza n'ibindi byinshi cyane. Choice Fashion iherereye i Remera ku Gisimenti ukiva muri rompo yo kwa Rando werekeza kuri Stade Amahoro. Ni mu nyubako yitwa Ikaze House. Hari icyapa kinini kituranga. Winjira muri iyo nyubako ukamanuka escalier ugahita ubona Choice Fashion imbere yawe. Hamagara 07 88 61 0692 cyangwa 07 88 24 9054. Choice Fashion, igisobanuro cyo kwambara ukaberwa. Mike muri amakuru arambuye duhereye ku bitaro bya CHUK bigiye gutangira kwimukira i Masaka guhera mu kwezi gutaha. Nyuma yo imirimo yo kubaka ibitaro bishya bya kaminuza bya Kigali CHUK igeze ku musozo, hatangajwe ko bizimuka aho bisanzwe bikorera mu kwezi kwa gatatu kwa 2026. Byatangajwe na Minisitiri w'Igenamigambi Yusuf Murangwa ubwo yagezaga ku bagize inteko ishinga amategeko ingengo y'imari ya leta ivuguruye ya 2025-2026. Minisitiri Murangwa yavuze ko imirimo yo kubaka ibitaro bya Masaka aho CHUK izimukira igeze kuri 98%. Yemejwe ibikorwa byo kwimura ibitaro bizatangira mu kwezi gutaha kwa gatatu kandi bikazakorwa mu byiciro bitandukanye kugera nibura mu kwezi kwa 9
uyu mwaka. Minisitiri Murangwa yerekanye ko ibisigaye kugira ngo CHUK yimukireyo harimo gusoza imirimo, gushyiramo ibikoresho no gutegura abakozi kuko bizabikubye kabiri ubushobozi bisanzwe byari bifite. Ati biriya bitaro ni binini cyane, biraruta CHUK isanzwe aho twari dufite ibitanda 400 ariko aha ni ibitanda birenga 800. Birasaba ibikoresho byinshi kandi bigezweho n'abakozi barenza abo twari dufite CHUK, ariko kandi bijyanye n'uburyo twagiriwemo inama ibitaro ntabwo bishobora kwimukira rimwe. Hari serivisi zizabanza kwimuka izindi zigikorera CHUK kugira ngo serivisi zikomeze kandi ibitaro byimuka. Ni gahunda turi gutekerezaho neza kandi turizera ko guhera mu kwezi kwa gatatu tuzatangira kwimuka mu byiciro kugera mu kwezi kwa 9. Hari serivisi zizabanza zitinde hano CHUK bisanzwe nk'izijyanye no kwita ku ndembe n'ibindi, ariko nyuma yaho zose zizimuka. Tuzajya kugera mu mpera z'uyu mwaka CHUK imaze kwimuka. Kuri ubu imirimo yo kubaka yamaze kurangira, akurikiyeyo gukosora neza amasuku no gutegura ubusitani bw'imbere mu bitaro. Biteganyijwe ko ibi bitaro bizuzura bitwaye miliyari 85 z'amafaranga y'u Rwanda angana n'amayuwani miliyoni 580. Mu makuru y'ubutabera, abatangabuhamya bahamije ko biboneye Muhayimana atwara intera hamwe zajyaga kwica abatutsi. Urugereko rw'ubujurire rw'urukiko rwa rubanda rw'i Paris rukomeje kuburanisha urubanza rw'umunyarwanda Claude Muhayimana wahamijwe uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Mu minsi ibiri ishize rwumvise abatangabuhamya baza amateka y'ubwicanyi bwakorewe muri Perefegitura ya Kibuye. Muhayimana yabaye umushoferi mu mushinga w'uburobyi wakorerwaga mu kiyaga cya Kivu muri Perefegitura ya Kibuye ndetse no muri guest house. Abatangabuhamya bahamya ko mu gihe cya jenoside yatwaye imodoka zirenze imwe zirimo Toyota Hilux na Daihatsu ajyana abicanyi mu bice bitandukanye. Uwabaye umurinzi ku ishami rya Onapo ku Kibuye yagize ati namubonye mu modoka zitandukanye, hari Toyota Hilux y'umutuku yari y'umushinga w'uburobyi nayimubonyemo rimwe yari wenyine, ubundi namubonye twaye Daihatsu yari ya Bwana Bongo umushoramari wakoreraga kuri guest house. Icyo gihe hari hagati mu kwezi kwa 4 nyuma y'igitero cyagabwe kuri stade ya Gatwaro no mu kigo cya Saint Jean. Ibi nibyo nababwiye mbere. Uwo munsi yaratwaye intera hamwe n'abajandarume abajyana ku musozi wa Karongi na Bisesero. Abajandarume bari bafite imbunda mu gihe intera hamwe zari zifite intwaro gakondo, ubuhiri, imihoro n'amacumu. Uwakoranye na Muhayimana mu mushinga w'uburobyi yasobanuye ko yabonye uregwa ari kumwe n'umujandarume wari uzwi cyane witwaga Mwafrika bagakura intera hamwe muri stade ya Gatwaro kugira ngo zijye kwica abatutsi muri Karongi, ariko ko yahagaritse ibikorwa byo gutwara abicanyi mu kwezi kwa 6 muri 1994 ubwo ingabo z'Ubufaransa zageraga ku Kibuye. Umutangabuhamya warokokeye muri guest house ku Kibuye mbere yuko ubwicanyi butangira yabwiye urukiko ko mu kwezi kwa 5 ku 94 yabonye Muhayimana ku modoka ari wenyine ku mubuga amuganiriza ku buryo abatutsi bari bakomeje kwicirwa mu misozi ya Bisesero. Ati namubajije icyo ari gukoraho, ambwira ko yaratwaye intera hamwe zagiye guhiga abatutsi mu misozi. Yari aho ku mubuga ku modoka kubera ko abatutsi bari bayangije bayiteye amabuye. Yavuze ko nyuma y'akazi agomba gusubira iyo yavuye. Uyu mutangabuhamya yasobanuye ko undi munsi yabonye Muhayimana mu mujyi wa Kibuye ari mu modoka y'umutuku ya guest house yari itwaye intera hamwe zigera kuri 30. Undi uhamya ko yagize uruhare mu bwicanyi bwakorewe abatutsi muri stade Gatwaro mu kigo cya Saint Jean no muri Nyamishaba akaba yarabihamijwe n'urukiko Gacaca, nawe yabwiye urukiko rw'i Paris ko ibyo byose yabikoze ari kumwe na Muhayimana kandi kuregwa yagize uruhare rutaziguye mu bwicanyi. Muhayimana yavukiye mu yahoze ari Perefegitura ya Kibuye mu burengerazuba bw'u Rwanda mu 1961. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi yahungiye mu Bufaransa ahabwa ubwenegihugu mu 2010 atura mu mujyi wa Rouen. Tariki 16 z'ukwa 12 2021 urugereko rubanza rw'iremezo rw'urukiko rwa rubanda rw'i Paris rwahamije Muhayimana ubufatanye cyaha muri jenoside no mu byaha byose inyoko muntu rumukatira igifungo cy'imyaka 14 nyuma yo kwemeza ko yatwaraga intera hamwe. Urukiko rwagaragaje ko rutakwemeza ko Muhayimana yagize uruhare mu bwicanyi bwakorewe abatutsi mu mujyi wa Kibuye kubera ko yavuze ko mu gihe bwabaga yari yajyanye mu ruhengero umurambo wa Mwafrika wapfiriye mu Bisesero. Mu yandi makuru y'ubutabera, ubushinjacyaha bwajuririye icyemezo gifungura Shehe Bahame Hassan, urubanza rubera mu muhezo. Urwisumbuye rwa Nyarugenge rwaburanishije ubujurire bw'ubushinjacyaha busaba ko Shehe Bahame Hassan usanzwe ari umuzabikorwa w'ikigo ngororamuco cya Gitagata afungwa by'agateganyo kubera ibyaha akurikiranyweho. Urukiko rw'ibanze rwa Nyamata rwari rwategetse ko Shehe Bahame Hassan afungurwa by'agateganyo kubera ko nta mpamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha akurikiranyweho. Ubushinjacyaha bumukurikiranyeho ibyaha bibiri birimo icyo gusaba cyangwa gukora ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina no gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite. Ubushinjacyaha bwatanze ikirego buvuga ko Shehe Bahame Hassan uyobora ikigo ngororamuco cya Gitagata asambanya abakobwa bahagororerwa abizeza ibyiza. Ubushinjacyaha buvuga ko yabizezaga ko nibasohoka muri icyo kigo azabaha amafaranga y'igishoro kubarekura igihe kitaragera, ariko n'ababyangaga akabakangisha kuzabateza polisi bakaba bahabwa ibindi bihano. Mu rubanza rwabereye mu muhezo, ubushinjacyaha bweretse urukiko ko ibyagezweho mu iperereza bihagije bushingiye ku buhamya bw'abatangabuhamya batandukanye barimo bakoranaga na Shehe Bahame Hassan, abakobwa bagororewe Igitagata n'abandi batandukanye. Bwasabye urukiko rw'ibanze rwa Nyamata gutegeka ko Bahame Hassan yafungwa iminsi 30 y'agateganyo ku iperereza rigikomeje ashobora kuribangamira cyangwa akaba yatoroka ubutabera kubera uburemere bw'ibyaha akurikiranyweho. Shehe Bahame Hassan yaburanye hakana ibi byaha avuga ko nta mukobwa yigeze asambanya, akaburana asaba kurenganurwa. Tariki 13 z'ukwezi gushize urukiko rw'ibanze rwa Nyamata rwategetse ko
Bahame Hassan arekurwa agakurikiranwa ari hanze kuko nta mpamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha akurikiranyweho. Ubushinjacyaha bwajuririye icyo cyemezo busaba ko Bahame yakurikiranwa afunzwe kubera ibyaha akekwaho. Urubanza mu bujurire rwarabaye kuwa kane, iburanisha riba amasaha 2 impande zombi ziregura. Icyemezo cy'urukiko kizasomwa ku itariki ya 19 z'uku kwezi. I Kigali, polisi yafashe litiro 17,000 z'inzoga zikoze mu birimo ifu y'amabuye ya radio. Polisi y'u Rwanda ikorera mu mujyi wa Kigali yatangaje ko yafashe abantu 189 bakekwaho gukora inzoga zitujuje ubuziranenge, harimo n'izakoreshejwemo ibishobora kwangiza ubuzima bw'abantu, harimo amabuye ya radio, ifu y'amatafari n'ibindi. Ibikorwa byo guhiga no guta muri yomba bakora inzoga zitujuje ubuziranenge byakozwe hagati y'itariki 9 n'uyu munsi kuwa gatanu tariki ya 13 birimo polisi y'u Rwanda, abakozi b'ikigo gishinzwe imiti n'ibiribwa FDA ndetse n'abaturage. Byasize hafashwe litiro zirenga 17,889, hafatwa abakoraga izi nzoga 189. Muri bo 11 bamaze gukorerwa dosiye zijyanwa mu rwego rw'ubugenzacyaha kuko bagaragayeho ibyaha bagomba gukurikiranwaho birimo guhimba ibyangombwa no gukoresha bimwe mu bikoresho bishobora kugira ingaruka zakwica abaturage. Abandi baciwe hazabu y'ubuyobozi igenwa n'inama njyanama y'umujyi wa Kigali banihanangirizwa ko batagomba kongera gukora izi nzoga zitujuje ubuziranenge. Chief Inspector of Police Werarisi Gahonzire, umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali, yavuze ko iki gikorwa cyo gufata izi nzoga zitujuje ubuziranenge cyakozwe nyuma yaho bigaragaye ko izi nzoga zigira ingaruka ku buzima bw'abaturage, harimo ko abazinyweye hari ubwo zibica cyangwa abandi bakagira uburwayi buhoraho nko guhuma n'izindi ndwara zitandukanye. Yavuze ko usanga zikorerwa ahantu hari umwanda kandi zikanakorwa no mu bintu usanga byakwangiza ubuzima bw'abaturage, harimo amabuye ya radio, itabi n'ibyitwa melase usanga byaragenewe kuribwa n'amatungo. Inzoga zitujuje ubuziranenge zifatwa nk'ibiyobyabwenge byoroheje, ziri mu bituma ibyaha byiyongera kuko abenshi mu bazinywa aribo bakunze kugaragara mu bikorwa bihungabanya umutekano birimo ubusinzi bukabije, gukubita no gukomeretsa, rimwe na rimwe no kwicana ndetse no guhungabanya ituze ry'abaturage. Inzoga zose zafashwe zangirijwe mu ruhame nyuma yo gusobanurira abaturage ububi bwazo ku buzima ndetse no kwihanangiriza abaturage kwirinda kuzikora no kuzinywa. Banibutswa kandi ko bagomba gutanga amakuru ku bantu bazikora bagafatwa bagahanwa. Mu gihe Kigali bari gutabwa muri yombi bagakorerwa dosiye ndetse inzoga zikamenwa, i Rubavu babangamiwe n'inzoga yitwa igitiritiri ibateza umutekano muke. Abaturage bo mu murenge wa Bugeshi mu karere ka Rubavu baravuga ko bangamiwe n'inzoga yitwa igitiritiri yengwa ikanacuruzwa rwihishwa na bamwe mu baturage, bagasaba ko yacibwa burundu, abayenga n'abayicuruza bagahanwa by'intangarugero kubera uburyo yangiza abayinywa, umutekano muke iteza ukanagera no kubatayinywa. Umwe mu baturage bo mu mudugudu wa Kabuhanga muri uwo murenge akunda kugaragara iyo nzoga yabwiye Imvaho Nshya ko ikorwa mu masaka baba bakaranze bagashyiramo amazi, umusemburo ukoreshwa bakora imigati bita pakimaya, isukari n'undi musemburo bataramenya izina ryawo umeze nk'umuti w'isabune, ariko wawukoraho ukabona umeze nk'umunyu unavunguka. Ati ibyo nibyo tubasha kumenya kuko hari n'ibindi bagenda bavangavangamo, umuntu yayinywa kamera nk'urwaye mu mutwe akaba ntacyo agitinya no kwica umuntu akumva ntacyo bimubwiye kuko nta bwenge nyakuri aba agifite. Icyambere si inzoga iba yapimwe ngo buri kintu cyose kiyigize kibe gifitiye umubiri akamaro ku rugero runaka. Isukari irimo nayo itera abaturage diabete n'izindi ndwara kuko bayikurikira ngo nibwo inzoga iryoha, ugasanga ahubwo biyica. Ubwo hamenwaga litiro 2,000 z'inzoga yasanganywe Hategekimana Jean Baptiste bakunda kwita Gahinja w'imyaka 34, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bugeshi Murindabagabo Eric yavuze ko izo nzoga zahagurukiwe kubera ibibazo zateje birimo n'impfu. Avuga ko ikibabaje kurushaho hari n'abagore n'abakobwa bayigabiza bayisinda ukabona barasa n'abataye umuco, bamwe bakarara aho babonye bikaba binashobora kubaviramo ingaruka batari biteze. Murindabagabo anavuga ko abagiye bafatwa baciwe amande menshi, ikibabaje akaba ari uko batabireka. Ati hari uwo twamenye inzoga tunamuca amande y'amafaranga 500, undi ubwa mbere acibwa 300 n'inzoga ze ziramenwa arabyongera acibwa 540 ntiyabireka, noneho imukiri mudende dutanga amakuru nabwo acibwa amafaranga 500 ahita bireka. Avuga ko nk'icyo ari igihombo nta nyungu yabikuyemo, agahera hasaba abazenga n'abazicuruza kubireka n'abazinywa akabasaba kubireka kuko hari nabo zitera uburwayi bugeza ku rupfu. Naho mu karere ka Rutsiro hari abaturage bakora urugendo rw'ibirometero 50 kugira ngo babone lisansi. Abaturage bo mu karere ka Rutsiro batuye n'abakorera mu isantere y'ubucuruzi ya Kongo Nili ari nayo yubatswemo ibiro by'akarere baravuga ko bangayikijwe n'ibirometero 50 bakora kugira ngo babone lisansi na mazutu kuri sitasiyo ibegereye yo muri aka karere iherereye hazwi nko mu Gakere. Bamwe baganiriye na Igihe barimo bakora akazi ko gutwara moto n'abandi batunze ibinyabiziga byabo bwite bagaragaza ko kutagira sitasiyo ya lisansi bibateza igihombo gikabije. Umuntu ukeneye lisansi ari muri isantere y'umujyi bimusaba kujya mu isantere ya Gakeri aho bimusaba gukoresha ibirometero bigera kuri 50 kugenda no kugaruka, cyangwa bikamusaba kujya mu karere ka Karongi ahazwi nk'Irubengera bimusaba gukora ibirometero 34. Umwe mu bakora akazi ko gutwara abantu kuri moto muri isantere utifuje ko amazina yatangazwa yagize ati duhangayikishijwe no kutagira aho tugurira lisansi hemewe hatwegereye. Iyo ugiye Irubengera ukora ibirometero 17 ngo ugereyo, wanashyiraho kugaruka biguhombye amafaranga atari munsi y'3,000 kandi twahereye kera dusaba ubuyobozi ko bwatworohereza abashoramari bakatwegereza sitasiyo.
yakomeje avuga ko kujya kunywera lisansi mu kandi karere ari amabura kindi kuko ari imisoro baba bimye akarere kabo bitabaturutseho, ndetse ko babangamirwa no kunywera lisansi ahatemewe abayicuruza amajerekani kandi bakayigurishwa ku 2200 mu gihe bayaranguye 1970. Umuyobozi w'akarere ka Rutsiro wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Wizeyimana Emmanuel yagaragaje ko ari ibiri gukorwa kugira ngo ibihombo by'ababura aho bagurira lisansi na mazutu biba amateka. Atagahinda k'abaturage duhagarariye turakumva kuko hari aho bibasaba gukoresha iminota 50 kugenda no kugaruka bavuye kunywa amavuta. Hari abahomba hejuru y'6,000 iyo banywereye irubengera kandi n'imodoka yabikabitanywa cyane cyangwa gahomba n'ibihumbi 8 iyo agiye kunywera igakere. Umushoramari ugomba kubaka station ya lisansi twaraganiriye kandi yanyemereye ko uyu mwaka uzajya kurangira yaratangiye gutunganya azayishyira, ndetse nta kabuza mu ntangiriro za 2027 izaba yaratangiye gukora. Hari andi makuru avuga ko ubuso buzubakwamo iyi station ya lisansi muri aka karere ari ahari harateganyirijwe kuzubakwa gare y'imodoka ya Congo Nil. Mu kanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Kubera yuko kurwara ari ibintu bisanzwe, ubwo no gukira ubundi byakabaye ari bisanzwe, ariko hari igihe bigorana cyane kubera yuko iyo utaramenya ikigo cyitwa African Healing Helbo bishobora kukugora cyane kuba wakira indwara yavurwa igakira mu kanya gato. Ubwo rero noneho basa n'abafite promotion kandi idasanzwe ku bantu barwaye indwara za diabete, hypertension, hepatite, impyiko ndetse na prostate. Abo bantu byako kanya babakoraho rikaka. Abantu bagira uburibwe mu nda bushingiye ku moko y'inzoka kugera no kuri amibe. Bene izo ndwara zose abahanga bazo nza ahantu bari ni muri African Healing Helbo. Bafite abaganga bakomoka muri Tanzania bazi kuvurisha neza ibimera n'imiti gakondo. Abangaba bakorera muri East Africa yose harimo n'u Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti gakondo ikomoka ku bimera. Bashobora kuvura kandi abagore bakunda kugira ibibazo by'imyanya yabo y'ibanga, no kuvuga infection, imihango idakama n'ibindi. Bakavura n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro, bakagira umwihariko mu kuvura abakeka yuko bahumanijwe, no kuvuga kurogwa. African Healing Helbo bahamagare kuri 0788832668 cyangwa akamenyetso ko guteranya 255569563 nimero yo muri Tanzania. Ishami ryabo ryo mu Rwanda rikorera mu mujyi wa Kigali Kimisagara. Banafasha abantu bashaka kugabanya umubyibuho ukabije, obesite. Imiti yabo ikugeraho aho uri hose ku isi kubera ko bakorana na DHL. Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo nababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Makuru y'u Rwanda, M23 na Monisco byaganiriye ku Gahenge. Kuri uyu wa gatanu abayobozi b'umwiriro AFC M23 nabo mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Monisco bahuriye mu mujyi wa Goma mu nama yiga kuyubahirizwa ry'Agahenge. Ku ruhande rwa AFC M23 iyi nama yitabiriwe n'umuyobozi mukuru wayo Colonel Nanga nabo ku rwego rwa gisirikare barimo ushinzwe ubutasi Colonel Nzenzi Iman John ndetse n'abandi. Kuri Monisco yitabiriwe n'abarimo umuyobozi wayo w'agateganyo Vivian Van der Peer. Vivian yageze mu mujyi wa Goma mu gitondo cy'ejo kuwa kane, indege ikaba yaraguye ku kibuga cy'indege cyaho bibu bwa mbere gikoreshejwe kuva mu mpera z'ukwezi kwa mbere kwa 2025 ubwo M23 yatangiraga kukigenzura. Kuri X, umunyamakuru Wemby Steven yanditse ko ibiganiro hagati ya Nanga na Vivian de Peer byagarutse kuyubarizwa ry'Agahenge no gosha imirwano. Amafoto yashyizwe hanze yerekanye abasirikare bakuru n'abanyapolitiki ba M23 baganira n'abandi bari bahagarariye umuryango w'abibumbye. Akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano niko kahaye Monisco inshingano yo kugenzura iyubahirizwa ry'Agahenge hagati ya Kongo na M23 ku bufatanye n'urwego rw'akarere rushinzwe kugenzura umutekano ku mipaka. Umuryango w'abibumbye uvuga ko icyo ukeneye cyane ari ikibuga cy'indege cya Goma ko cyafungurwa kugira ngo kijye gikoreshwa mu bikorwa bya Monisco, hakazajya hagenzurirwa indege zitagira abapilote zizajya zigenzura umujyi wa Uvira uri muri Kivu y'Amajyepfo mbere yuko hatangira kujya abasirikare ba Monisco gucunga umutekano. Tshisekedi yemeye kubariza Agahenge kifujwe na Angola nyuma y'amasaha make FARDC irasa mu minembwe ikoresheje drone.
Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yemeye ko ingabo za leta zizubahiriza agahenge kifujwe na mugenzi we uyobora Angola akaba n'umuyobozi mukuru w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Joao Lourenço. Ibiro bya Perezida wa Kongo kuri uyu wa gatanu byatangaje ko aka gahenge gasaba leta n'ihuriro AFCM 23 kuguma mu birindiro birimo guhagarika kongera imbaraga mu bice biberamo urugamba, kwirinda guhindura ibirindiro hagamijwe kugaba ibitero no guhagarika kwakira ubufasha buva hanze. Ibi biro byatangajwe ibikorwa byo kugerageza kwagura ibirindiro cyangwa se ibindi binyuranyije n'amasezerano ashyiraho urwego rugenzura iyubahirizwa ry'agahenge yasinyiwe i Doha muri Qatar tariki ya 15 z'ukwa 10 k'umwaka ushize bizasubiza inyuma intambwe yatewe. Leta ya Angola yifuje ko aka gahenge katangira kubahirizwa ku itariki ya 18 z'uku kwezi nyuma y'iminsi ibiri Lourenço yakiriye Tshisekedi n'abahuza barimo bashyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Faure Nyasimbe na Olusegun Obasanjo wategetse Nigeria. Nubwo Perezida Tshisekedi yemeye kubahiriza agahenge, inshuro nyinshi leta ya Kongo yagiye irenga ku gahenge yemeranyijeho na M23 ndetse amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono nayo ikayarengaho igahitamo gukaza ibitero igamije kwisubiza ibice yambuwe. Nk'ubu nyuma y'amasaha make Tshisekedi yemeye agahenge, FARDC yarashe mu Minembwe ikoresheje drone. M23 niyo yashinje ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo kugaba ibitero mu duce turimo Minembwe mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu masaha make. Kinshasa itangaje ko yiteguye gutanga agahenge. Umuvugizi wungirije M23 Dr Oscar Barinda yatangaje ko nyuma y'amasaha make ingabo z'iki gihugu cya Kongo zongeye kurasa mu duce dutandukanye zikoresheje drone z'intambara. Ati M23 iramagana byimazeyo gukomeza ku bushake kandi mu buryo bwateguwe kwica agahenge ka gisirikare bikozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu gihe bwo buvuga ko bushyigikiye icyifuzo cy'agahenge cyatanzwe na Repubulika ya Angola. Barinda yavuze ko nubwo habaye imyanzuro yemejwe mu rwego rw'ibiganiro bya Doha, ingabo za leta n'abo bafatanyije barimo abasirikare b'u Burundi, abacancuro n'imitwe yitwaje intwaro yitwa Wazalendo bakajije umurego mu bitero bya drone cyane cyane mu bice bya Minembwe, Irundu, Bidegu, Rubemba, Kalongi na Mukoko. M23 yavuze ko ibi bitero byateje impfu nyinshi ndetse n'isenywa rikomeye ry'ibikorwa remezo by'abaturage birimo inzu, amashuri, insengero n'amavuriro. Uyu mutwe yavuze ko wamagana ko Kinshasa ikomeje kwibasira abasivile cyane abanyamurenge bagabwa ibitero bazira ubwoko bwabo. Abasirikare b'u Burundi boherejwe muri Kongo bo barataka inzara. Abasirikare b'u Burundi boherejwe mu gace ka Baraka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barataka inzara bagashinja ababakuriye kuba ari bo banyirabayazana. Abataka inzara barimo muri batayo 11 barizwa mu mujyi wa Baraka ndetse no mu yindi mitwe barizwa muri uriya mujyi wo mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Abaganiriye na RPA Radio Publique Africaine bagaragaje ko iyo bagerageje kwinubira inzara ibugarije bahabwa ibihano biremereye n'ababakuriye. Umwe mu baganiriye na kira gitangazamakuru yagize ati batubwira ko tubarizwa mu mutwe w'inyeshyamba. Buri musirikare aba yemerewe amagarama 200 y'umuceri ndetse n'ibishyimbo, ikirayi gito n'igitunguru. Nimugoroba irasiyo iba ari amagarama 250 y'umutsima, ariko buri gihe basigarana icya kabiri cyabyo. Yunzemo ko mu gihe banandikiwe ibenye cyangwa umugati n'igikoma kuri ubu ngo batakibibona. Abasirikare b'Abarundi kandi usibye inzara baranavuga ko bugarijwe n'umunaniro kubera kumara iminsi myinshi bajya ku rugamba batarya. Bavuga kandi ko ugerageje gusobanuza ngo amenye icyabaye bimuviramo gukubitwa no gufungwa. Uwahaye amakuru RPA yagize ati tuvanwa ku muyobozi umwe tukajyanwa ku wundi. Umuntu wese ugaragaje ukutanyurwa arakubitwa akanoherezwa muri kasho. Abasirikare bavuga ko batarigira babona umuyobozi wa brigade yabo herutse kugera i Baraka keretse yaje kubaha ibihano. Abasirikare b'u Burundi bari muri Baraka baravuga ko bashengurwa cyane no kubona ababakuriye bacuruza ibyo bakagenewe muri uriya mujyi. General de Brigade Gaspard Baratuza, umuvugizi w'ingabo z'u Burundi, yatangaje ko yakoze iperereza ku byo bari abasirikare bavuga agasanga ari ibinyoma. Abanyamurenge bajyanye guverinoma y'u Burundi mu nkiko. Umuryango w'abanyamurenge batuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo watanze ikirego mu rukiko rw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba usaba kurenganurwa ku byaha bivugwa ko byakozwe n'ingabo z'u Burundi mu gace ka Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo. Ni ikirego cyatanzwe n'umuryango Action pour le Développement et la Paix Endogène, société civile yo muri Kongo yaranira amahoro n'iterambere muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo ifatanyije na Mutualité Shikama, ihuriro rihagarariye abanyamurenge. Ingabo z'u Burundi ziri mu burasirazuba bwa Kongo kuva mu kwa 11 2022 hashingiwe ku masezerano y'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Kugeza mu 2025 bivugwa ko abasirikare barenga 20,000 bari muri Kongo bafatanyije n'ihuriro ry'ingabo za leta mu ntambara bahanganyemo na M23. Abanyamurenge bavuga ko mu Minembwe ingabo z'u Burundi zashyizeho ibihano byo kugota ko gace zikumira urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu. Raporo zitandukanye zigaragaza ko mu gihe cy'amezi menshi aka gace kagoswe abaturage batabashaga kubona ibiribwa n'imiti n'ibindi bikenerwa by'ibanze. Maître Nteziryayo Innocent, umwe mu banyamategeko bari gukurikirana iki kirego, yavuze ko abanyamurenge bagamije kugaragaza uruhare rwa guverinoma y'u Burundi mu byaha by'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu bivugwa ko byakozwe n'izo ngabo cyane cyane kuva mu kwa 10 2025. Yavuze ko hari abashimuswe, abandi bakora ihohoterwa ryo ku mubiri no kwivangura ndetse n'imitungo irangizwa, abagore barahohoterwa, abaturage babuzwa kubona imiti, ibiribwa n'ibindi nkenerwa by'ibanze. Iki kirego cyatanzwe mu kwezi kwa 10 hubahirijwe amategeko y'uru rukiko ateganya ko ikirego kigomba gutangwa mu minsi 60 uhereye igihe ibyaha bivugwa byabereye. Kivuga ku byaha byatangiye ku itariki 17 z'ukwa 10 k'umwaka ushize. Tariki ya 2 z'uko kwezi guverinoma y'u Burundi yatanze ibisobanuro mu rukiko ibinyujije ku muvunyi mukuru wa leta ihakana ibyo birego. Maître Nteziryayo yavuze ko bari gutegura ibisobanuro birambuye biherekejwe n'ibimenyetso, hanyuma urukiko rukazatumiza impande zombi
uru rubanza rugakomeza hakurikijwe amategeko. Hagati aho ngo hari n'izindi manza ziri gutegurwa zirega guverinoma ya Kongo n'iy'u Burundi. Zimwe zirebana n'ihohoterwa rikorerwa abatutsi mu burasirazuba bwa Kongo, izindi zikaba zishingiye ku mvugo z'urwango no gushishikariza rubanda urugomo. Hari urubanza kandi ruregwamo uwahoze umuvugizi w'ingabo za Kongo General Major Sylvain Ekenge ku mvugo yavugiye kuri televiziyo ya leta tariki ya 27 z'ukwezi kwa 12 gushize. Arashinjwa kuvuga amagambo y'ivangura agamije gutanya abagore b'abatutsi n'imiryango yabo. Muri Uganda ho abarindaga abakandida mu matora barataka inzara. Abantu 100 barimo barindaga umutekano w'abakandida 8 mu bihe by'amatora yabaye muri Uganda tariki ya 15 z'ukwezi gushize batangajwe bategereje amafaranga yabo bakoreye amasagahera mu kirere. Abarindaga umutekano w'abakandida bose uko ari 8 bavuye mu mashami atandukanye ya polisi n'inzego z'umutekano, ariko kugeza ubu baravuga ko batishyuye amafaranga bakoreye. Umwe muri bo witwa James Odongo yagize ati, twavuye mu mashami ashinzwe ubukerarugendo, irishinzwe gukurikirana ibyaha n'irishinzwe kurwanya iterabwoba, ariko tumaze igihe tutegereje ndetse nta n'icyizere cyo kubona amafaranga twakoreye. Hagiye gushira hafi ukwezi amatora yo muri Uganda arangiye. Abakoze akazi bavuga ko badakurikiranye amafaranga yabo ashobora kunyerezwa. Deus Muduku wari mu bashinzwe umutekano w'umukandida wa FDC Nathan Nandala Mafabi avuga ko bari 16 bishyurwa miliyoni 6 z'amashiringi ya Uganda mu gihe bagombaga guhabwa miliyoni 9 n'ibihumbi 700 z'amashiringi. Yoweri Kaguta Museveni yararinzwe nabo muri Special Force. Umuvugizi w'uyu mutwe witwa Jimmy Dennis Omara yabwiye The New Vision ko abakoze muri izi nshingano bitabwagaho na leta. Umuvugizi wa komisiyo y'igihugu y'amatora muri Uganda Julius Mucunguzi yavuze ko abarinze abakandida batigeze batanga ikibazo kijyanye n'amafaranga yabo, ariko ko binabaye bakabaye babinyuza mu bayobozi bakuru babo babohereje. General Muhozi yateguje abanyarwanda kongera kubasura. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akaba n'umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, General Muhozi Kainerugaba yateguje abanyarwanda ko mu gihe cya vuba cyane azongera kubasura. Mu butumwa ku rubuga X yagize ati, ndaje gusura iwacu mu Rwanda vuba cyane. Arongera ati, nzishimira cyane guhura na data wacu mwiza Afande Kagame vuba. Nzishimira kandi kuba ndi kumwe na bene wacu b'abanyarwanda. General Muhozi aheruka mu Rwanda mu kwezi kwa 3 2025. Icyo gihe yari kumwe n'abarimo Brigadier General Asingura Kagolo n'umunyamakuru w'inshuti ye Andrew Mwenda. Uyu musirikare yasuye icyicaro gikuru cy'ingabo z'u Rwanda n'ishuri rikuru rya gisirikare riherereye Nyakinama mu karere ka Musanze, yigisha abanyeshuri baho isomo ryo guharanira ubumwe bwa Afurika, kurinda inyungu z'uyu mugabane n'iz'abaturage bawo. Yanyuzwe n'uburyo yakiriwe i Kigali, ashimira Perezida Paul Kagame, Madame Jeannette Kagame n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, ati Imana ihe umugisha umubano wa kivandimwe uri hagati ya Uganda n'u Rwanda. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga nawe yagiriye uruzinduko rw'akazi Kampala mu kwa 5 kwa 2025 aganira na mugenzi wa Uganda ku bufatanye mu kurinda umutekano w'ibihugu byombi n'akarere muri rusange. Kenya yo igiye gufungura umupaka wayo na Somalia wari umaze imyaka hafi 15 ufunzwe. Perezida wa Kenya William Ruto yatangaje ko mu kwezi kwa 4 uyu mwaka igihugu cye kizafungura umupaka wacyo na Somalia nyuma y'imyaka hafi 15 ufunzwe bitewe n'ikibazo cy'umutekano muke baterwa n'umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabaab. Ubu butumwa buhaye abatuye mu karere ka Mandera gatuwe n'abantu benshi bakomoka muri Somalia. Uyu mukuru w'igihugu yasobanuye ko icyemezo cyo gufungura umupaka wa Mandera cyafashwe nyuma y'isuzuma ry'umutekano rimaze imyaka rikorwa, asobanura ko nufungurwa umutekano waho uzakazwa kugira ngo hatagira bongera kugirira n'abaturage. Perezida Ruto yasabye abaturage ba Mandela kwifatanya na leta ya Kenya mu rugamba rwo kurwanya umutwe wa Al-Shabaab. Ni kenshi abarwanyi ba Al-Shabaab bagiye bacengera muri Kenya banyuze muri Mandela. Mu 2013 bateye inyubako y'ubucuruzi Nairobi bica abantu 67, nyuma y'umwaka bica abagenzi 28 bari muri bisi aho muri Mandela. Mu 2015 kandi abarwanyi ba Al-Shabaab bateye muri kaminuza Garissa mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'igihugu bica abantu 148, nyuma y'imyaka 4 bica abandi 21 muri hoteli. Umupolisi afunzwe azira kwiba ihene 5. Umupolisi wakoreraga mu mujyi wa Lundu muri Namibia yatawe muri yombi mu rukerera rwo kuri uyu wa 5 akekwaho kwiba ihene 5 mu gace ka Tumweneni mu ntara ya Kavango East Region. Amakuru atangajwe na radio Igo FM aravuga ko umupolisi akekwaho kubaga izo hene akazipakira mu modoka. Ageze kuri bariyeri ya polisi ya Masivi yasabwe guhagarara ariko ntiyabikora, bituma hakurikiraho kumwirukankana, bagenzi be baramwirukankana baramufata. Biravugwa ko nyuma yaje guta imodoka agahunga n'amaguru, nuko polisi igasangamo amarasi imbere muri iyo modoka. Umunyamabanga mukuru w'ishyaka Action Democratic Movement Moses Nyundu yatangaje ko biteye impungenge kubona bamwe mu bapolisi bato bakomeje kugaragara mu byaha. Yagaragaje ko ibi bishobora guterwa n'imishahara mito, anaburira ko nibidakemurwa bishobora gutuma hafatwa n'abandi benshi. Nyundu yanagarutse ku ifatwa riherutse ry'abapolisi 2 bo muri Lundu bakekwagaho kwinjiza ibiyobyabwenge mu buroko, aho bivugwa ko bamwe mu bafungwa babahaga amafaranga make kugira ngo babinjirize. Ibi bibazo byose bikomeje gutera impungenge abaturage, bamwe bibaza niba bakiri mu mutekano wo gutanga amakuru bayaha polisi. Nyirizo hene yafunguye dosiye y'ubujura bw'amatungo kuri sitasiyo ya polisi ya Ndama mu gihe iperereza rigikomeje.
Kiliziya y'Ubwongereza yo yaretse imihango yo guha umugisha abaryamana bafite ibitsina biteye kimwe. Inteko y'idini ry'Ubwongereza Church of England yahagaritse burundu ibitekerezo byo gukora imihango yo guha umugisha abafite ibitsina biteye kimwe baryamana. Sinodi rusange y'iryo torero yemeje ko izakomeza gusuzuma iki kibazo mu gihe kiri imbere, ariko abepiskopi bari bamaze gufata icyemezo cy'uko hari imbogamizi mu by'iyobokamana n'amategeko kubirebana no gukora iyo mihango kuri ubu. Hari ubuhamya bw'amarangamutima bwatanzwe namwe mu bakristo b'abatinganyi mu kiganiro mpaka cya sinodi ndetse n'imiburo ivuga ko abantu benshi b'abaliberale n'ababana bafite ibitsina biteye kimwe bari kuva muri kiliziya. Abayobozi ba kiliziya basabye imbabazi ku ihohoterwa ryakorewe impande zombi, ariko abashyigikiye ko ibintu bihinduka mu idini ry'abakristo nabo binubiye ko abasenyeri badasobanukiwe neza inyigisho gakondo za kiliziya zijyanye n'ishyingiranwa n'imibonano mpuzabitsina. Mu ntangiriro za 2023 nyuma y'imyaka 10 y'impaka zikomeye, kiliziya y'Abongereza yafashe icyemezo cy'uko bitandukanye n'andi matorero ya Anglikani nka kiliziya y'Abepiskopali yo muri Ekose itashyigikira ishyingiranwa ry'abafite ibitsina biteye kimwe, ahubwo yatanze igitekerezo cyo gutanga umugisha mu itorero ku bashakanye bafite ibitsina biteye kimwe, igikorwa cyemejwe n'itora rya sinodi, maze hashyirwaho inzira yo kugerageza kumenya uburyo imihango yo guha umugisha abantu bafite ibitsina biteye kimwe ishobora gukorwa. Dukomereze ku Burusiya bwatangiye gukura abaturage babwo muri Cuba. Ubuyobozi bw'Uburusiya bwatangaje ko buri gutegura ibikorwa byo gucyura abaturage babwo bagiye mu bukerarugendo muri Cuba kubera ibura ry'ibikomoka kuri peteroli birimo n'amavuta akoreshwa n'indege. Ikigo cy'Uburusiya kigenzura ingendo zo mu kirere cyavuze ko ingendo ziva muri Cuba arizo zizahabwa umwanya gusa kugira ngo abaturage bariyo bashobore kuvayo. Bisobanura ko Russia Airlines izakora ingendo ziva muri Cuba gusa, no kuvuga muri Havana na Varadero, kugira ngo ba mukerarugendo b'Abarusiya bari muri Cuba bashobore kuvanwayo. Ikigo gikora akazi ko kuyobora ba mukerarugendo mu Burusiya giherutse gutangaza ko hari abantu 5,000 mu Burusiya bari muri Cuba. Minisiteri y'Abanyamahanga y'Uburusiya yaburiye abaturage kutajya muri Cuba nyuma y'uko iki gihugu gihuye n'ibibazo byo kutagira ibikomoka kuri peteroli bitewe n'ibibazo bya Amerika na Venezuela byatumye Amerika yitambika iyoherezwa ryabyo mu bihugu bitandukanye. Biro ntaramakuru by'Abarusiya TASS byavuze ko ambasade y'Uburusiya muri Cuba iri mu biganiro na sosiyete y'indege y'iki gihugu ngo harebwe niba abaturage babwo bakurwayo. Mu gihe Uburusiya bukura y'abaturage, Ubushinwa bwo bwemeye gufasha Cuba ikomeje kugorwa no kubona amavuta y'indege. Umuvugizi wa Minisiteri y'Abanyamahanga y'Ubushinwa Lin Jian yatangaje ko igihugu cye cyiteguye gufasha Cuba ikomeje kugorwa no kubona amavuta y'indege nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihagaritse inzira yanyuzwagamo ibikomoka kuri peteroli biva muri Venezuela bijya muri Cuba. Ibi bikomeje kugira ingaruka zikomeye ku bwikorezi bwo mu kirere, cyane cyane ingendo z'indege kuko nyinshi zahagaze. Mu kiganiro Lin yagiranye n'abanyamakuru, yahakanye ibivugwa ko hari abaturage bo mu Bushinwa babuze uko bava muri Cuba kubera ingendo z'indege zahagaze, avuga ko biteguye gufasha Cuba mu bishoboka byose, akaba ariyo mpamvu bazayifasha kuyirindira umutekano ndetse n'ibindi. Mu mpera z'ukwezi kwa mbere w'umwaka, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangije ibihe bidasanzwe biha igihugu cye ububasha bwo kwibasira Cuba, harimo no guhana ibihugu byose bizayoherezamo ibikomoka kuri peteroli. Mu byo Amerika ishinja Cuba harimo kuba yarakiriye ikigo kinini kurusha ibindi mu bya gisirikare cy'Uburusiya gikora ubutasi hanze yabwo, no guha uburenganzira udutsiko tw'abakora iterabwoba bakakorera muri icyo gihugu. I Kigali, abageni baraye mu kagari nyuma yo kubura aho kurara. Mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, abageni bashya baraye ku biro by'akagari ka Rwampara nyuma yo kubura aho kurara ku munsi w'ubukwe bwabo. Byaje kugaragara ko umugabo yari yabwiye umugore ko afite inzu i Nyamirambo bazabamo, ariko biza kumenyekana ko atari byo. Amakuru agaragaza ko aba bombi basezeraniye mu murenge uri mu karere ka Kamonyi, nyuma bazi Kigali bizeye ko bagiye gutangira ubuzima bushya mu rugo rwabo, aho umusore yavugaga ko kodesha. Umugore yavuze ko yari yizeye uwo bashyingiranywe kuko yamubwiraga ko akodesha inzu mu Kanogo i Nyamirambo. Yigeze no kumusaba kujya kureba aho azamujyana, ariko umugabo arabyirengagiza, amwizeza ko byose byateguwe. Bageze i Kigali rero, aho kubajyana mu nzu, umugabo yabajyanye mu kabari, bari kumwe n'ibirongoranwa birimo amajerekani y'inzoga n'imyenda. Nyuma yo gutegereza igihe kinini, umugabo yamubwiye ko ashaka kubanza kumumenyekanisha ku bantu, ariko ntihagire igikorwa kigaragaza aho bazaba. Ikibazo cyagejejwe ku nzego z'ibanze n'iz'umutekano, bituma abageni bajyanwa kurara ku biro by'akagari ka Rwampara. Aganira na TV1, umugabo yagaragaje ko yari afite umugambi wo gusubiza umugore we mu cyaro, ibintu batari barigeze bumvikanaho mbere y'ubukwe. Shitokuza Primo Media Rwanda, iyi nkuru y'abageni baraye mu kagari nyuma yo kubura aho kuryama niyo dusoreje igahunda y'umunsi mu itangazamakuru ya none tariki 13 z'ukwa kabiri kwa 2026. Ni Jean de Dieu Kanija bonda bashimiye ko amana mudukurikiye, ndabararikiye komeza ko rindi biganiro bikuru rubuga mugira amahoro. Inkuru nziza bantu mutuye Gahanga, Inyamata, Ingoma, mu Mayaga n'ahandi hegereye ibyo bice mwajyaga mugorwa no gukoresha imodoka zanyu cyangwa kuzizana i Kigali bitewe nuko hari amagaraje menshi kandi agezweho. Nimuzongere kugorwa no gukora ingendo ndende kuko Autokorea Maintenance Limited yabegereje ishami ryayo rishya i Nyamata mu karere ka Bugesera. Niba ufite yakoze accident, ngombwa kujya gushaka amagaraje akorana n'ama-assurance i Kigali, kuko ishami ryacu rikorana n'ama-assurance yose, kandi iyo rimaze kugukorera imodoka niryo rikurikirana ibindi byose bijyanye na assurance ukorana nayo. Kuba
batunze imodoka zigezweho nk'ama hybrid, Kia, Hyundai n'izindi babegereje amavuta na produit de maintenance y'izo modoka. Izi nzobere mu gusuzuma no gukora imodoka zigezweho zinakugira inama zagufasha kubungabunga neza imodoka yawe, yaba ari nshya cyangwa uyimaranye igihe, bityo bikagufasha kuyirambana. Ni mutugane hano Nyamata haruguru y'akarere, uzamutse ku muhanda uteganye neza n'umurenge wa Nyamata iruhande rwa Rapiera na Palasta Hotel, cyangwa muduhamagare kuri 0786 20 60 54.